Sawubona sihlobo sami, ubo baxolela bagcotshwa baNkulunkulu. Ubothi xolela tingceku taNkulunkulu ngoba nato akusho ukuthi tibona ngalokuphelele, ngalokuperfect. Samuel uyawukhumbula wake wabuka Tindwa ngeliso lakhe wathi ngesikhathi ayogcoba inkosi kaJese. Njalo makabona lomunye kumadvodzana bekathi nange yena. Wase uNkulunkulu uthi Samuel, phela mina angibuki kubukeka kwemuntu ngaphandle, angibuki njengemuntu, ngibuka inhlitiyo. Ngiko ngithi ubothi xolela tingceku kumbe kunetinto labatisho kuwe bangakatiboni kahle, babone ngeliso lenyama. Cela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela kubona njengaloku wena ubona. Sinkwa sakavuka udle sivuthiwe. Nasi ngicela kukuphakela kuJohane sahluko 6 verse 37 kuya ku39. Konke langipha kona babe kutawuta kimi. Lotako kimi angeke ngimlahlele ngephandle. Leni ngoba bekathatha Jesu ukuthi lotawuta kuye uyawube ubangelwe ngibabe. Verse 38, ngobe kwehla kwami ezulwini akusiko ukuthi ngedela kutakwenda intsandvo yami, kepha kutakwenda intsandvo yalowo longithumile. Phindze yagcwala inkulumo, ngiko lotawuta kuye noma ngabe bekangete kumbe atsandzeka kuye Jesu, kepha uthi ngoba ngiphiwe ngibabe ngitamemukela ngoba angiketeli vele intsandvo yami, angiketeli labatsandva ngimi, ngitele labatsandva ngibabe. Leli verse laka 39, intsandvo yalona longithumile kuthi ngingalahlekelwa lutho kuko konke loko langiphe kona, kepha ngikuvuse ngemhla wekuphela. Yaze yanona indzaba. Jesu ukhuluma ngesibinzi. Uthi mine Jesu angeke ngilahlekelwe lutho kuloko babe langiphe kona. Jesu bekade awulahlekelwa masinyane bantu labangetulu kwa 10,000 emva kokuba abaphe tinkwa netinhlanti. Kepha Jesu akachuchi, akesabi ukuthi ngisetawulahlekelwa ngemamemba, ake ngithule ngingakhulumi. Wasibamba sivumo Jesu, his confession of faith. Nangesikhathi boPetro bebasetamphika, nangesikhathi bafunzi bebasetamshiya yedvwana, ngesikhathi abanjwa aboshwa mikiswe esiphambanweni. Sivumo saJesu wasibamba wathi mine angeke ngilahlekelwe lutho. Azange amenyanya Petro ukuthi Petro ngikuhambise etikwemandi sewuyangiphika lamuhla. Azange akwate athi Petro mina ngikusitile bowungenalutho ngagcwalisa umkhumbi wakho waze wachitheka tinhlanti. Jesu bekade ukuthi ekugcineni kwako konke he is not a loser. Akalahlekelwa noma ngaphikwa kanganani. Bekungaba njani wena nami sikhulume ngesibinzi, hayi ngoba sibona tinto tiyasihambela kahle, hayi ngoba ubona ungalahlekelwa yini, kepha ngisho ufanana naJesu lo walahlekelwa ngilabantu lesengibashito, kepha sivumo sakhe azange wasishintsha. Wema wathi mine angisiye lo lahlekelwako kuloko langiphe kona babe ngeke ngilahlekelwe lutho. Amen.